Myanmar buena kalzela ram chung mai baka London thlengin thilchin chiat lak tak thlenga omta zel April ni riat zing darli le chanve borvela khan sipaite chuan ranguna lem chanthiam milar paita khon chun mana Adam Lovin achawna sa hle sipaite hian milar mi pui fui portuan pu zaborvel mantur antar chuaka chungzinga chuan takhon po hi atela man lo tura afim khurwalin Adam lo awangin acheson hleitheilowa renguna anu le pa te ina a omchu sipaite hian anmanta niin a u naw nu chuan asoya mi pakhat man tur hian sipaite hi truck trip riat mi somnga vel an ron thok chuaka khoilaya nge an ruaya an thren tak ti hriatani lo au naw nu soidanin takhona hian malaria le lunglam natna aneya damdoya enkol amamo hle niin atar langtel boka man ani chungchanga hian athil ti ahrechianga zamna le hlauna engma nei lo niin athian te chuan ansoi ve bokane anman ma hian sipain thu nei na anlak lui chu asoi selna sain anman te chua turin alo ngen toa mi pui kong zona te po alo tel ve to thina lem chan thiam ani baka model ani telawangin Myanmar mai baka hian Thailand le China te alarviau anman ma hian comedian thriatlo tak mai zarnagar chu man alo ni to bokane Sagai state sipaite chetna kalei biala mi som pahni anthitling towa som pakhat kantarlan baka khan sipaiten akut anti bunsak chu nizan lama khan aboral zui lene kaleya hian mi somni pakwa anvain anthitowa an hlauviau donemo tilain voin khan kongzoin mun then khata mi pui anla chua khom le tafan kalei chau hi nimin April ni saria sipaite anchetna anilova taje khuwa mi som pakhat anka phluma kale yang deuh bokin tajeya hian khopuya sipai lolu turchu anral thuam nei angin anlo dang vea sipaite hian natak main anchang leta voin khan he khuwa hian sipai tirlu belin norhwai hotu te chu ka anni tur thu te anchuata ul mai bokane hetila hian bagu lama mi pahni anthia nimin ve khan renguna puak theithil chu mun sari vela ti puaneya sipaite mun le China sum donate anbitum nia tarlan niin atitu te ro chu hriat chian ani lo puak theithil hian thil ti chia te ro chu anei tamlova nunna chan anom lo bok Myanmar rampuma thiza chuan zaruk an pelta a man le hren mi sang ni le zariat chuang anom mek heti chung hian nor alakal chun zom zela renguna chuan kholaya pheikhok achunga pangpar anda chuaka nunna chante suna tan an manga chubaka thuziak te mun thranga antar bokane mandaleya kongzo anom lain San State le khachai manga lungoi lona lantir te anive thung London lama Myanmar embassy ya an ambassador CDM thlop tu Cho Zarmina chu atnuayami a deputy ambassadorin pai thlak tumin embassy kong akhar nana pon lama atanga Myanmar mi le sa then khat chu embassy kota hian an pungkhom ngalane Zarmin hi sipai thlop tu a deputy ambassador chitwina chuan athlak ta tin sipai lam SSC chuan antarlanga vanduai thlak takin UK poin sipai thu chua hi apom pui don ta ninalanga UK Foreign Affairs Ministry chuan Myanmar sarkar ne na tangin ambassador in thlak na chungchang hi andong to tiesoya Vienna Convention on Diplomatic Relations zulzuin ambassador in thlak hi chu an pomta anide uber UK hi Myanmar mi puite thlawang hauna ber tu pakhat tania mase mi pui sarkar CRPH nilovin sipai sarkar SAC te an pompuita nia alan awang hian soisel ahloa
ramdanga Myanmar embassy a hetiang hi athleng le mayang ti a hlau om ni te in an soyane mi puizinga China du lo na azwal zel kara Chinese embassy chuan CRPH te chu in biak na anei puya boina chin fel dan tur a soi pui nia tarlana ne karmasa khan China palai tele CRPH te chuan phone kaltlangin in biak na aneya he huna hian CRPH chuan China thlop na anbe sei thule mipuin sipai hruai tu te chu paithla ka mipui sarkar dinan tum thu anrila China palai hian tun boina chu topse Myanmar a China khwale tuitele ansum don na te chu himse buaina punlun to lo se du tirhil ve boka remna aom theina tur hian China chuan palai na athok donem ti ro chu soi chian omlova ma se CRPH chu biak chun zom zela du ti China palai hian asoi thungane namsi paite anin lungrual chhoviau donemo kantilain Sun State a ramri inchuin Restoration Council of Sun State le tang National Liberation Army te chu March ni somni pakwa tangin anin kapa nam tu khwale a che vela tangin mi sang khat vel chu antlan chetone namsi pai pahni te in kana wang hian chena in som ni vel achia mi pui anral muang mek lo RCSS te soidanin TNLA te hi Sun State Progress Party te nena tangkopin anchea TNLA te hian panlong khuwa RCSS te chet na wang hian chena in som panga vel achia ni in ansoi ve thung namsi pai pahni te hi ramri in chu wangin kumsang ni le som paruka tang khan anin kap toa TNLA te hi Sun State marlama omni in RCSS te hi chim chakle marlama anin valve thung KNU le sipai te ro chu anla in kap deu ngar April ni ruka khan Mon State ta Duplaya district a anin kana KNU mi le sa pakhat chu ka hliamane April tha karente chenna sipain indau thlona atirlu chu a om to manglo nia soinima se April ni lia po khan thlona chetna wang hian liam tuar anom le nuala internet chi atawangin anpuang zar theilo mai alone sipaite chetna a thi le hliam te hi civil mi deuh vek kania sipaite hian KNU nilovin mipui anbitum ma zok ni te in alangbok mipui lam tran phung chu kan hre thok khat towa sipai lam tran na hi thudik chu nilem lo ma se kho hoi ti zawa tarlang tel teang ni piro minong lai hovin SSC ami poimo te chuan thut kho maneya emergency an puan chan le an ma chhop te he misual pa hian atar langa onglaya chuan kumsang ni som panga le sang ni som nia te in thlan buat sai alo ni to sang ni le som panga a NLD in sarkar na an siam chan chu budi sa khozui tu anram mi pui za asom riatin sa khwana manga politics an khel thin an khamwang ani deuh bera kumni kumthum nuwa chuan NLD anrin na abawa NLD hian remna le muana a om theina turin ma an la thei heklo thein sena president hunlai khan kumli chungin namsipai te chu NCA in ka hai thu thlung azia pui theya NLD hian remna le muana chu vonzui zel tuma se namsipai ten ngai dan le tum dan thrang an newangin anin remna chu a hlotling theilova kanram economy a that chuan remna le muana hi aronom nga lang ati senior general chuan in thlana vote teaching pena chungchang soi chuakin kumsang ni le som pariata khan mipuin vote thlak lo campaign an neya mase democracy a chuan vote thlak a poimo wangin sipai te ro chu heti zong hian kanin zirtir velo kumsang ni som ni aronin her chuaka hripuya wanga kanin khuwa khirlain NLD chuan in kai hruaina dan an bo chia party dang ero chu an khuwa khir hlau thunga in thlan aron thlenga vote makta duai somvel ti chingpenna hai chhuwa tur awma Union Election Commission chuan hemi chungchanga hian ma an la theilova thil diklo tidik tura kan chet nakha
sarkar pai thak na anilova mipui tamjok thlop na dong chungin kanche mai zo kania February ni thuma tangin norhwai hotna akaltrana democracy lamatanga chinfel kantuma mipui chetna pulisom paruk kanthia mipui lama mi zahni somli pariat vel anthilai khan mi zahni somruk chuang pulisa liam tuar kan nei tone ate CDM hian kanram ti chiat antuma rampon thlengin anmani thlop tu ama se kanramero chu anla ti chepa chuang lo CDM te hian damdoin school le sumdo na hmunte ti khailak vek kantuma chumi dang tur chuan sipaiten damdoin school te kan luchil atrula democracy le federalism hi kan kal phung turani angin chutiang chuan kan kal zel don ani ati he hi sipaitele anmani thlop tu te anin fui dan ania vote teaching pena chungcha nga hian fin fiana phor chua tur engma anei lova federalism le democracy chu kan kal phung ati chu ani lozia a hrechiang tu ber ani ome CDM chu anram melma angina chua damdoin le zirna in anlu chanpo achiang hle CDM thlop tu te no chua le man theina tur ani ba ka be tok ta se anin hum him na tur ane remna le muana chungcha nga NLD sarkar thlenga an hlo cham hnuwa tuna Dr. Sa le midang te malak na mangin anin lungrual tran me ka KIA le KNU tengat phei chuan he boina hi kan tum ti hlotling tura pathian ruat ani jok hialang anti thei phane mipui tamzokin min thlop ati hi adik lozia chu norhwai hot tira tangin alang towa achian na ber pakhat chu milarten CDM an thlop na ne sipai vuale wang CDM thlop ngai anoma chutini lo chuan an hminga chiain an ke riar zong atop mak theidona mipui tamzokin an hmu mo lo na turin CDM thlop ta ram tepo anomani kha chuti lain sipai lam thlop tu an hlawa wanga sipai ep vengam lo te ro chu anom thung sipai hna thu lo hril thin mipuin civil punishment an pek thin tepo anoma sarkar na thok jinga sipai hlawa wanga na thok zui ta po an bo chuang lo CDM zoma thlop tu hi mipui tamzo kanilain thren khat sipai lam on tu anom ve renga atamber anga minong hlayan asoyero hi chu adik lo hulhual thungane mipui hi tun boina hian chihni in anin thren hlok kati theya sipailam on tu tele ep ngam lo CDM lamin chuan doi zep anti mai generation L te noma kumsom nga ral kai to riat buai tem tu te sipai hlauna thanlen pui tu te ania anvain anni ti nai ro chu anilem lo CDM zoma democracy sual chua tum tu te chu generation XY le Z te ania kumsom thum hnuai lamte ani deuh ber hengmi te hian thang thar tuna nopang te generation alpha anti te tan ram thrazok an beya anin ngaya antu le fa te tan zalen na an sualane hetiang hi andin mun aneya sipaitana en thatu le mipui te thilti lo soi sel tok anom rengdon ti chianga chu CDM thlop tu te tan chuan a hlau om berane tual chung buena a inbuat saidan tur kan tarlana khan intelligence le information la khom konga sarkar epa mipui ta na do tu te chu an chung nun apoimo ti kan tarlang to anjinga en thatu anomani chuan hemi konga hian sipai te chu an phat heidon lova an che dan tur le an malak na duan konga an fim khurzual atrul hle tialang theiane